Habakan ni windmill kadang terikam. Te boleh manding pat siang mani. Kan tipis no meh mga. Mia ke meh wasna. Be, kabiang ta. Kikubor Kapatisi TV. Hatu pindonne am kathong man long kita kinong siat hagi hotel ane ki restaurant iba pau hamokam hilaban pun long e kathong ko jongpi ke emission club play bani ai ki course ki baper kadon ka degree course ka diploma ba ka advanced diploma course Uba Tarsius Maulan hak arpu artri ujemang aja penriu. Ulapha daga jingtho shom mitrang ba kejelau kon kongka sangma ban ajing mut hak bayade berkejing temu jongka sarkar India ban klong ye uranium na domyasiat southwest khasi his string. Hak ajing kram kila apthai kubor uba maulot ulaong kat kum kidak kishin ki bapau ke sarkar India kalashna sha ya ka surok ka bapinyaso na kashnong wa kali shachai gaon Guwahati Assam dingba ka nongston batramrai. Kani kalapan pau syai kedar ba ka jingti ya uranium kanja ha kanu kapor wat ha pedeng ka jing persyak ka bajur na kipat ba were affected people nabo domestic kini isu berasal ma kaba sarkar ko manti kaba kipat ba juitan persyak ya tanpa jing su persyak nanti nama jingtin ya irrigation ya kita kerja jangki beriu, jangki merah, jangki umbang di unsur. Dengan ini bagaimana kerja jangki iman, kadang kerja arti. Nomor dua, kembali kesokan India kalau perlu disebut bisa kawan senai surau naduk nadam Malaysia seasam dan bahan nostoi ramai batu kerja. Teknik company redak peserta India kan sepi di negara berkualitas. Cuma tak ngangam dia ban kerjaan mereka kerja mereka kuat company ya temat beda company kebentar. Begini kita bapa peserta India kan sepi menor kan bukor bah ngingin mak angkang desi. Nomor kumkolongi Lundar Sarkar kadang dijentemu bertengi dari projek kena perlu bisa ada betul-betul bansenai tekso. Kita bon disenang juga tiba berengkam sesiapa dia sebab mereka empat ya. Mereka ini disenang tiba kena mentah ngadu na wakaji seduk sila. Jaga kita disenang berat kerana kerja perlu bisa mentah serok. Dengan ala yang kedua chief minister ala ajumut itu ini. Jisya yang akan jadi kedua chief minister ajumut ala yang kedua tengu chief minister Balatwarno Sarsen Simarang kedua Islam hendak urusan pindah negeri. Bat ajumut itu bah kesokan tahu polisi bakat bagi jadi kadang yang kata jadi temu itu kesokan dia banti uranium yang tongin pak puleno yang ikon sama jui jeng jadi beliau kasih dia berkau ban pulih kerpang yang subjek irane lata long aga kumpi scientist dari engineer dari kilo kebaikat dibentah kebaik buat irane kenang bang ada kini dan beliau lejang di menteri company usul dari kanono company kawan satu menteri kami ada projek kanong kejadian na kumenta kari bercek. Ngaladon jikren berusaha semarang untuk upor nrei dan subjek imat friendship terus. Jenderal dalam penurulang na tahu polisi na do otak upor jenderal mentang karai ni jenderal dan scientist dan engineers kibalajan sampai lo. Senior engineers, senior scientist. Nrei wat nak taruh malakan mau yang ini upor mentang bagi dia berklat nama ngeri bahkan ini kita bisa jadi sarkar India kapan ia kedak bah sarkar India kadang don terus tu kata kum bakalau nanda lada ni ki kan no lada sarkar India ni ketemu berlek ko nilai kantam kan sarkar BJP apa kadang ketemu berlek kanu kam lek kita ko kum ta lada sarkar India ketemu berlek ko lada ko tu sipai tang kumba lai sa platun
tang masuk ke matu isu ini. Mana pada ini bagi bahun, bagi bagi kon tin syarat tin sesuatu pentkok, penmakna kot bagi sipai kiba nak bentak jiki. Kenapa datang ni tentu biar Chief Minister pada semua ke kerlai tarik mentau guna ekonomi, banai ini ke proposal ini ke suggestion juga ini ke ajimut. Ban penulung yang terkejut di temu Bangladesh nadu kisah tidak urusan tidak penriu kata tolong ban tahu ke polisi ban pak puli di sama ini dan bon di sama ke start bon akan jam itu tahu ban pak puli ini konsum ini yang ketika subjek uranium kenang ban ini konsum ini hendak dilepas kintre yang diusir kata kejing urlong ni urlong kata kejiti kampe Mereka ini apa yang diberi di semua jumi haknya kebentar. Kenang bahkan orang kecil ada ya kari bagi. Ikon semua jumi kita dilepas kita trade kita nangis bagi dan kita snow berkerpang berperkat berkerpang nak kebentar juga jika jauh kita megi kepa ikor bicai bahaya bahasa kari bagi pendidikan. Kehendak dan mimpi apa ya kita ke menunggu ke security, nak bentar kata jima kemudian nak toyer, tinggal siaki kena menjadi tang kejimki kena melakukan morak ya kesolusi. Mata kalau kau bawa bahabangi dan kena kena jima. Ini tentang superstar mereka di bandar ru kejimai jemput kuno ban wengi kita kejima kejimsa. Malah juga nak kue kupor sekue bat kupor. Bahabangi dan ije ikino yaram ije ikino mikmat jengi banong ki MLA banong ki MP banong ki MDC bat kunta terka agak sisa ngala sude bag sokar kali bertauno ya ke wepat ke condition mau kata ke ba uno mikmat MLA MP dan MDC minimum harga sidang jauh gabamon apa samsunan lakum no ude ban wanra apa ke polisi. Hindi ba sulong nikmat klan polisi super katan super katan kikam berit kini kikam balik ke hidon kam tamba ke polisi ke wepat ke bentar ke balisi minggu ini nikmat ya kata kecil henry yo ya kecil senang akhir hidup henry ada sialong nikmat tututan bentai rezeki tang bentar tang surat Nasuh kumba karijingi dalam takjima. Dengan tipsu supaya semua kumnoi kani kebentar. Kata kadi kecil aja jangan buat Chief Minister itu besni hamile itu pula pria sumai itu kecil aja pulang bangi dan kam sipon pinang aja ndai tan pinang yaki ndai tan minister repoi kila mana aja wan sidumi penyekeran na aja dengan niskan buat satu orang ya kini kebentar ya kini kecil ajumut jenah kalau kecil ajumut kepada mereka kemen bagi konsumsi ini buat mereka sokar kan menteri ada projek mereka yo kini dan kecil menteri banyak ikan kecam akan itu tinggi dan kam mentaban bersuari konsumsi bagi pulih ya kini suci konsumsi ini semua buat memperlihat jemutan tentang civil engineering buat memperlihat jemutan tentang pulih doktor. Lada firma pun kerja pun pulih doktor. Pulih kiwai perkilai. Jet kani kawai kum ka subjek ko kerpang ko pila panjada ya kariyo jet. Pila bang aji sinai. Ia lebih jauh di kiwai pa di persa di para. Bat yang di pailan jauh Pidan dukan marbam ndai. Compare la kabarid ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat kiwei ni pishat roti shat kiek bat kiwei na ka benta ka koi ka kya jonggi pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwe kam de ka ba ba pinyo e ka license Pila ban apply ko online link ba ko website foscus.fssai.gov.in daga ba pihap pan upload ru
yaki kot kisla badan kam kat kum gajat jingkam jong pi. Pila aru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan ha Meghalaya lat no tang ha is khasihers pila benlet bet chak office terekam jongki ke commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ke kot kakya kinong bam nong di lawan Rashapi daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, Bat Balakirshan daga Food Safety and Standards Authority of India. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in. Bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.